Da biste imali visoko znanje, krenite sa žirafom na putovanje. Povešće vas put najbolje igraonice, pravo iz naše pačije učionice. Ja sam pače Drakče, radoznalo i hrabro, sa mnom svaku državu poznaješ lako. Jafa, žirafa, visoko vidi sve, korak po korak vodi nas kroz ceo svet. Pačija učujica, hajde kreni ti, putujemo svetom, učimo kroz igru svi. Ja sam strašna mumija, ali malo zapetljana mumija. Drakče, šta to radiš? Pa zar ne vidiš, spremam se za spavanje, kao pravi faraon. Faraon? Drakče, ti si se umotao u toalet papir. Pa nisam našao pravi mumija papir. Znaš li ti uopšte gde su postojale mumije i faraoni? U prodavnici papira? Hajde da pitamo Mravka za Stavka da nam pomogne da otkrijemo u kojoj se to zemlji ljudi umotavaju u mumije. Potraži zastavu pored koje se nalazi trag koji si malo pre video, dok su Jafa i Drakče razgovarali. Kada ga pronađeš, zajedno ćemo otkriti o kojoj državi se radi. Tako je, to je Egipat, zemlja peska i drevnih tajni. Zastava Egipta nam priča jednu pravu priču o tome kako je ova zemlja postala slobodna i snažna. Svaka boja nam pokazuje jedan važan deo njihove istorije. Crvena pruga je na samom vrhu i ona nas podsjeća na snagu i upornost. Ona predstavlja vreme kada su se ljudi u Egiptu dugo i hrabro borili da njihova zemlja bude samo njihova i slobodna. To je boja njihovog nepokolebljivog srca. Bela boja u sredini je znak za čistotu i mir. Ona predstavlja trenutak kada su Egipćani odlučili da promene svoju zemlju na lep i miran način, bez daljeg ratovanja. To je kao obećanje da će uvek čuvati mir i gledati u svetlu budućnost. Crna boja na dnu je tu da nas podsjeti na prošlost. Ona predstavlja tamne dane kada je Egipat bio kolonija, a to znači da su tada neki drugi narodi iz dalekih zemalja dolazili i govorili Egipćanima kako moraju da žive i šta smeju da rade u sopstvenoj kući. Dakle, crna boja na zastavi je podsjetnik da su te teške dane pobedili i da više nikada neće dozvoliti da im neko drugi komanduje. A u samom centru, na belom polju, stoji Saladinov orao. On je napravljen od zlata i simbol je velike moći i nezavisnosti. On ponosno širi krila i pokazuje svima da je Egipat danas slobodna i snažna zemlja koja sama odlučuje o svojoj sudbini. Eto, to je zastava koja čuva uspomenu na hrabrost i slobodu. Pričalice Jeco, Egipat je zemlja gde pesak skriva neverovatne priče. Možeš li da nam pokažeš gde se on nalazi i da li je istina da tamo postoje džinovske kamene planine u obliku trouglova koje su ljudi napravili? Danas idemo u Egipat, zemlju sunca i tajni koja se nalazi na samom severu Afrike. Skoro celu površinu Egipta prekriva velika zlatna pustinja Sahara, ali kroz nju kao dugačka plava traka teče moćna i najduža reka na svetu Nil. Nil je za Egipćane reka života, jer bez njegove vode, usred vrelog peska, ne bi mogla da naraste ni jedno drvo, niti bi životinje imale šta da piju.
Nil ima dva glavna izvora. To su Beli Nil i Plavi Nil. Te dve reke se spajaju i nastavljaju put ka Sredozemnom moru. Pored Sredozemnog mora, Egipat izlazi i na Crveno more, a ono je nadaleko poznato po čudesnom podvodnom raju za biljke i životinje. Ime Crveno dobilo je zbog posebnih algi koje ponekad oboje površinu mora u crvenkastu boju. Na samoj obali Sredozemnog mora nalazi se grad Aleksandrija, koji je u davna vremena bio centar znanja. Tamo se nalazila najveća biblioteka na svetu i ogroman svetionik koji je kao džinovska sveća pokazivao put brodovima usred tamne noći. Nedaleko od Aleksandrije nalazi se i glavni grad Egipta, Kairo, ogroman i bučan grad pun svetala. Danas u Egiptu živi narod koji se zove Arapi. Oni su veoma gostoljubivi i pričaju arapskim jezikom, koji zvuči veoma interesantno. Njihova slova izgledaju kao prelepe vijugave šare, a zanimljivo je da oni pišu i čitaju s desna na levo, potpuno drugačiji od nas. Egiptom su nekada vladali faraoni, moćni kraljevi i kraljice koji su obožavali zlato i dragulje. Da bi njihova tela ostala sačuvana zauvek, Egipćani su ih pažljivo umotavali u dugačke bele zavoje i tako su nastajale čuvene mumije, koje viđamo i danas u crtanim filmovima. Zanimljivo je da nisu pisali slovima kao mi, već hijeroglifima. To su male šarene sličice ptica, lavova i predmeta koje su klesali u kamenu da bi ispričali svoje neverovatne priče. A po čemu je još poznat Egipat, Jafo žirafo? Poznat je i po jednoj vrlo neobičnoj statuji. Zove se Sfinga. Sfinga, je li to nešto što svira muziku? Ne, Sfinga. To je velika statua koja je ponekad, prema legendama, voljela da postavlja zagonetke. O, ja obožavam zagonetke, daj jednu. Dobro, slušaj pažljivo. Ko ujutro ide na 4? Pas, Ne, sačekaj da završim. Ko u podne ide na 2? kokoška, Drakče, pusti me da kažem do kraja. Ko ujutro ide na 4 noge? U podne na 2, a uveče na 3. 4, 2, 3, da mi je neka čudna stolica. Ne, to je čovek. Čovjek, kako sad to? Pa kad je beba, puzi na 4. Kad poraste, hoda na 2, a kad ostari, pomaže se štapom, pa su to 3. A, pa to je baš pametno. Ta Sfinga je bila baš mudra. Jeste. Iako se Sfinga koja postavlja zagonetke vezuje za neku drugu drevnu civilizaciju, i drevni Egipat bio je pun zanimljivih priča. Za egipatske faraone građene su najpoznatije građevine na svetu. Piramide. To su džinovske kamene planine koje su građene pre mnogo godina kao kraljevske palate za večnost, odnosno njihove grobnice. Ispred njih ponosno sedi Sfinga, ogromna figura sa telom lava i glavom čoveka koja već vekovima budno čuva sve njihove tajne. Jedan od najpoznatijih faraona je u stvari dečak, kralj Tutankamon. Kada su istraživači pronašli njegovu grobnicu, unutra je bilo pravo zlatno blago. Od sjajnih maski i nakita do zlatnih kočija koje i posle 1000 godina sijaju kao da su juče napravljene. A moram vam ispričati i malo o najpoznatijoj kraljici svih vremena, čuvenoj Kleopatri. Ona nije bila samo kraljica, već jedna od najpametnijih žena tog doba koja je naučila da tečno govori čak 9 različitih jezika kako bi mogla sama da razgovara sa ljudima iz celog sveta bez ičije pomoći. Kleopatra je bila poslednja velika faraonka Egipta,
a deca je najlakše prepoznaju po prelepoj crnoj kosi, zlatnim krunama sa slikom zmije i raskošnom nakitu od zelenog smaragda koje sijeju kao zvezde. Bila je toliko mudra da je Egipat pod njenom vladavinom bio jedna od najmoćnijih zemalja, a danas se o njoj pričaju najlepše legende i snimaju uzbudljivi filmovi. Egipat skriva još toliko toga. Pre nego što je izmišljen papir koji mi danas koristimo, stari Egipćani su pravili papirus. To je poseban materijal od biljke koja raste pored Nila, a pravili su ga tako što su stabljike sekli u trake, lepili ih da bi na njima pisali svoje važne poruke. Njihovo egipatsko slikarstvo je veoma neobično i prepoznaćete ga odmah. Na slikama su ljudima noge i lice uvek okrenuti u stranu, dok im oči gledaju pravo u vas. To je bio njihov poseban način da pokažu svu lepotu i važnost osobe koju slikaju. I za kraj, nešto što će vam se veoma dopasti. Stari Egipćani su najviše na svetu voleli mačke. Verovali su da su mace magični čuvari koji donose sreću svakom domu, pa su ih pazili i mazili kao prave princeze. Ja sam naučio nešto novo. A ti? Pa, 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 para, pa. Pa, 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 para, pa. Da biste imali visoko znanje, krenite sa žirafom na putovanje. Povešće vas put najbolje igraonice, pravo iz naše pačije učionice. Ja sam pače drak, radoznalo i hrabro, sa mnom svaku državu poznaješ lako. Jafa, žirafa, visoko vidi sve, korak po korak vodi nas kroz ceo svet. Mravko za stavko, voli zastave da sanja, o bojama država on ima velika znanja. A pričalica jeca, kad priču započne, učenje može da odpočne. Pačija učurica, hajde kreni ti, putujemo svetom, učimo kroz igru svi. Pačija učurica, hajde kreni ti, putujemo svetom, učimo kroz igru svi. Ta 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 ra ta, ta 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 ra ta. Pačija učionica, hajde kreni i ti, putujemo svetom, učimo kroz igru svi. Pačija učionica, hajde kreni ti, putujemo svetom, učimo kroz igru svi. Pačija učionica, hajde kreni ti, putujemo svetom, učimo kroz igru.